Yang semalam ada call saya kan, kena scammer lah, betul? Ya betul. Sekarang saya office dekat sini, betul tak? Ada office, Ya, tetap dia office, betul? So semalam dia dokumen sudah okey, kalau lulus, so you kasih saya ini agreement ini. Okey, boleh. Sign mana? Okey, sini. Sini. Okey ya. So sudah lulus, so lu dapat cash lah satu kali ha. Okey, boleh. Ya, jangan. Ini sini terus boleh. Semua total 10,000.